ico nakoze narabye habe nubwo wokubita ruga uziruga twebwe zaruga reka nkubwiza ukuri kw'Imana hari zaruga zimwe abantu zidafite amahane niyo noba narayikubise tari siriyo ufite igipimo se cyuko yari icafuye hari igihe yoba ari umupange ruga bazavuga ngo hari rugo zibiri kandi Imana ukari ifishi uzi ko hari ruga kandi yari wari muri comedy ibintu bigahinduka ese comedy niki waho usanga comedy ari nk'igisasu cyangwa ari igipepo Bibiliya si kintu cyopogwa nahubwo ngo Bibiliya gusize imivuga ngo hunga umujinya w'Imana hunga umujinya w'Imana hunga umujinya w'Imana hunga umujinya w'Imana ma verse yose urumva warangiza jewe nuko ntamenya umutume kandi kwibagiga umutume si cyaha siko cyo kumenya ngo mbafazo hora gusa tonzi ko nuko Bibiliya hari ahantu bivuga hoya methodology ziratandukanye Bibiliya n'ubuzima suko Bibiliya n'ubuzima ukurya ibyo kurya waje usomye Bibiliya uko urya ibyo kurya ariko waje umaze kurya ubi wanje uri umuhungu wanje ndabizi mu gihe avuze ngo Imana ngo ibona ko ngo atari byiza sibyo imuremera umufasha imuremera oya ye dore iswa nagise ngo imuremera umupanga umuntu abakoze bitanga twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba IITV1 and Radio aho muherereye mwebwe mwese ku isi tubaha ikaze mu biganiro byacu nk'uko bisanzwe hanyuma tukaba tugiye kuganira n'aba bagabo muri kubona hano kuri kamera zacu abenshi Dibwa kutangiye kwisetsa umunezero ariko dufime noneho wakubisemo turaregeye nimundekere Yesu uratora dufime bari ku marupu umugani w'abakobwa ese n'abana marupu cyane amaruku namaruku abana b'umushyashya ndi mu kugira n'amarupu ese ayo ni amarupu amaruku ngo ari kuri ruku ese ibyo biruku ni cyangwa se ibyo barimo kwita ngo ibyangwe ibyangwe se uzi ibyangwe banze oya ntagari ibyo usarega ibyangwe abantu bari bamenyereye kwicangwe ari nk'inka igenda y'umuntu w'icangwa abaho umuntu wisondora umuntu wikurura umuntu w'icangwe cyane inka nayo ni icangwe mu gihe inka yigira nabi kazazindi zimwe ubona zifashe ya mbere indi kagenda noneho zijya zigenda zisigara kuko kwawe umuntu abamwicangwe cyane uko abari gito cyane kabene uzogenda wikurura utabanguka utazova mu nzu ni icangwe aba bagabo akaba aribo twakiriye dushaka kuganira nabo byinshi bitandukanye mukibabona ibyo ari byo byose ndatabaye hano ku ruhande ni umugabo umaze kubaka izina cyane mu buryo bwo kwigisha umuco nyamurenge ndetse no kubasha gushimisha abenshi baba bari wenda baba bafite ibibazo akabashimisha akabagarura muri mood bagaseka bakagubwa neza ndetse bagakuramo n'amasomo nanone Rusaku tukaba turi kumwe nawe ni umugabo nawe wubatse izina rikomeye cyane hanyuma ntaratambuka wenda kuri ndatabaye abarizwa ku Muhanyi TV hanyuma Rusaku nanone nawe akabarizwa kuri Save Mulenge Films ndatabaye mutoya akaba abarizwa kuri Papa Legend bose nawe witwa ndatabaye ashoda mukuru gusa cyamanagira akantu ngo ni Chato nje nkageraho Dibo ejo bundi twabonye akantu wakoze uri muri company muri Amerika ngo ingurube yari kumaze ni imfizi yateze nkase uriya n'umuhungu wanje nizabinesha uri muri Amerika ndabwo ari nje ntabwo ari wowe byagenze gute ni yari kwavugana na nyina ganje sinana habaye ngo menya amakuru nabandi bayambwiye ingurube yari imwishe gute ibyo ari byose urumva babajije amakuru tubwire uko byagenze amakuru umwana arambwira ngo baza batonda umurongo noneho hari ushinzwe guca ugutwi undi agakundura amenyo
undi agakimirizo noneho umwana ni warahatangira ariko umurizo afite akazi gato karizo kagishege umwana ni warahatangira ko gushyira mutatasi ni ukuvuga ngo sinzi uko umwana yagize ngo asingire ingurube iramwikura yari imuriye ni wari utangira ni ushinzwe guca umutwe ahamagaraga nyina amubwira ibyari byabaye amubwira ko yaragize ngo ahite marayihusha ngo yari imuriye niyo banamushyira mu batema amatwi kariya kavido warakabonye nakabonye ntacyo wakavuzeho ntawe uzavuga ati nkogacwa uyu mwana ko bamuhaye akazi kagoye izi za gica ntizizamurira muri kampo ntikagoye nuko ari we bashize ku irembo ariko ndango bazabatsimbura ngushira butahazoja ku mirizo urumva izo ushutangira kandi ahubwo iriya muri kamponi umuntu nka kuriya ari ku mutwe niwe uzufata urukuta rubaye nkuru rufata ikabure niko wahembwa menshi yita muri niwe urahakomeye yita muri yarahembwa igisirimba muri comedy kiremewe urakoze kumbaza icyo kibazo bivana n'imitekerereze y'abantu yukirebye n'imyumvire na kapasite y'imitekerereze ye ariko jewe nja kubivuga kuri ico kintu igisirimba cyose ni comedy tuzobona ko bakubita amaheneka ukome kabisa uri mubiki igisirimba cyose ni comedy awagize ko turaturitse bituri muri gaturika ngo bituri bagaturika bazaturitse bituri igisiri uzobona kubeta amaheneka bagasimbukira ku bantu nose batazakubita amaheneka baradakubita amaheneka nabo nyine ko barabyina ariko kandi natwe twatuziniriye batwita ngo turabakomeye katolike ngo bazatonyangiriza batuje mu mazi tureke ibyo tureke ariko kandi jewe iyo nshaka gusekeza ngenda ku bantu baba babyina ibisirimba cyangwa ngafungura reka tureke kuvuga igisirimba sibyo reka tuvuge bibiliya hari ukuntu abantu bari mu gufata bibiliya agakina comedy yibanda kuri bibiliya databa bimeze kuri bibiliya muri comedy agomba kuza bible cyane no gadibo yavuze ngo bivana ni capacity y'imitekerereze y'umuntu kandi tukaba twicaranye ndaza kuvuga imitekerereze we ntarige yo kunjisha nabi ariko nugwana ibitekerezo ntutinye kujijwa nabi cyangwa no kujijwa neza okay twamenye Kristo kandi ubu turi ku ngoma ye ibyo guseka ni ibyo gusetsa abantu ni byinshi ntabwo Bibiliya ntiba nko guseka Bibiliya zivuga ngo umujinya w'Imana gusa taguseka kw'Imana guseka kw'Imana guseka uri umuntu upfa gusetsa Imana wewe none se jewe ndarakaza Imana nagize Bibiliya ntirimo sigisetsa kandi sinayirakaza siwe twoje gusekereza abantu waravuze Bibiliya ntabwo ariyo twoje gusekereza abantu wera ko ibyo gusetsa abantu ni byinshi ubona jewe ntabwo ari jewe sindi kumwe nawe ni ukuvuga ngo umuntu uzoja gusetsa abantu akaja muri Bibiliya aba ari igihama kabisa mu gusetsa ubonije jewe sinoja muri Bibiliya yongeye gusetsa hano no kwama mvanga abantu bafite ibibazo n'abatabifite n'ukene guseka n'useka kabasetsa na Bibiliya wanje ntazi n'amakuru yayo kurumva ubone jewe no kuba gusekereza abantu muri Bibiliya kuri nje sibyo reka njewe mvuge kuri iki kintu Bibiliya n'ubuzima bw'abantu kandi twebwe dukina bino tidukina yuko turi abapagani ko turumvikana tubikora hari igihe cyose iyo mpanja gusetsa abantu bikora nshaka kugira ngo mbigishe ikintu runaka hari akantu ushaka kugira ngo mbigishemo ariko nkabanza ngatangizanya n'akantu ko gusetsa kugira ngo babanze babe attentif bankurikire niba mara kunkurikira
okay reka nguhereze ku mufano nkiriya kanyamukwengo yakoze reka gira kuje ko ndaganira naba ngaba bari abandi muzoza kwiyumvira nyuma urumva kakara kanyamukwengo yakoze aravuga ngo ifi yona yamize urufi ngo abandi baravuga tohoye urufi rwamize yona noneho nutaruzi aho hantu yagize amatsiko aravuga ngo uko biri kose nubwo nasetse rekeje kureba nyine cyameze kindi aja muri Bibiliya arasoma tiwumva ko amuhaye kuraje gusaka asanga urufi rwamize yona ariko kurumva noneho hari abantu bamwe noneho no gusoma hepfo bitarushishi aza gusanga yuko n'uruyuzi gumye agira na morale yo gusaga yuko yo yababajwe na ruriya rufi gumye kurumva ngo no gutambika asaga ibisi Yesu yamuhaye Imana yamuhaye kugira iriya siyo yamaze kurumva yagize iminsi mike kugira ngo abanzi babo barimbuke noneho byampaye morale yo kuvuga ngo nsomere kiriya gipande cyose nkirangize urumva ntabwo yabikoze ashaka kugira ngo asetse abantu ahubwo yabikoze kugira ngo akangurire abantu mu gusoma Bibiliya rero iyo dukora kuri Bibiliya tituba twagiye ku kinyume na Bibiliya ahubwo tuba twakeneye gukora ku kintu runaka gitusha umuntu kugira ngo aje gusoma Bibiliya twe turabarimu tutaraje kuri Abdedom reka tubanze dusabe ndatabaye mukuru twumve uko yakiriye izi analyse ziwe aravuga ngo zirabose ariko ndabizi ko ari zizimo kera nawe urazigaye oya yo sinzigaye ahubwo azashaka kumpiga kandi uzakora ibi uzavuga ibintu ndavuga ngo uyu mugabo ibyo avuga bifite ishingiro kubera ko yabatijwe mu mazi make ko amazi yabatijwemo yose yarankwiriye yarankwiriye kuko yaramanutse saha ku mutwe yamamanuka yabatirijwe mu rungera cyangwa mu ibere ni ukuvuga ngo ibyo asubije bingana n'amazi yabatirijwe sawa urumva aho ni ku giti cyawe ariko Bibiliya ku myaka mfite ntabwo tugomba kwigishwa muri ubwo buryo hoya methodology ziratandukanye Bibiliya ni ubuzima suko Bibiliya ni ubuzima ukurya ibyo kurya waje usomye Bibiliya uko urya ibyo kurya ariko waje umaze kurya ubi wanje uri umuhungu wanje ndabizi uri yatamuze nahunyi wawe kuvuga ngo uko ukuzurya niko ugomba gusoma Bibiliya kandi muzobe ahubwo mu gukangurira abantu gusoma Bibiliya ntibiri mu nshingano zacu manu urabeje uri kurumva uko imitekerereze ye ingana n'amazi yamubatije ni ukuvuga ngo twebwe turi mu bantu bakangurira abantu Bibiliya hari ababisigiwe gukangurira abantu Bibiliya ni nabo bazobihanirwa shako wende bari muri relax yekuyega muri affaire bari muri relax anga bariko bararelaxinga hano ariko inkoni y'Imana bari hejuru urumva barinzi kinyafu nawe urimo utazobikora mukuri no mu mwuka arinzi kinyafu kimwe cya Bruce Imana izobakubita ikinafu cyangwa nyawunyo fimbo ya bora nyawunyo ukuvuga ngo ibyo njewe simzemera sawa impamvu ndabyemera ni imwe Bibiliya si twebwe tanshingano dufite inshingano zo gukangurira abantu gusoma Bibiliya ahubwo inshingano dufite twe nizo kwikangurira kuyisomera twenyine kurumva so ku giti cyanje jewe ni jewe navuze aha hari urubibi jewe sindimwe jewe nzosetsa abantu ibintu byose biri ahanze kandi Imana izogira izofata neza ariko Bibiliya uyu mugabo wenda utuye mazi make niho wayikinisha kandi iyo bazasoma kuri gahunda iyo bagira inyigisho ziba zivuze ngo iroma barasoma muri Matayo umudego bakamasa siko nyine Bibiliya ivuga Bibiliya iravuga ngo muzogendere ngo muri gahunda no kuvuga ngo jewe icyo kiragoye kuri nje kiragoye
Abdedom wowe urabyumva ute? urakoze cyane. Ikintu cya mbere novuga umuntu agira imitekerereze ye n'uburyo yumvamo ibintu. Je ku giti canje Bibiliya numva yuko kuyikoresha mu gihe ubundi bakunda kuvuga ngo ibintu dukora ni comedy, ariko nje mbifata nk'isanamitima. Ntotinya no kuvuga sometimes ko ku ruhande rumwe byo barivuga butumwa nabyo mu bundi buryo bitewe no mu mboni y'ubireba, kubera ko ndaguhereza nk'urugero rutoya. Ni twebwe abantu batanga message cyangwa se bagena butumwa dusupplyinga cyangwa se tuza dutanga ubutumwa bushobora kurebwa n'umuntu wari we wese. Ndabisobanura muri uvuze neza wa ikintu tuza dukora ukuramo icyawe bitewe n'imyaka yawe n'imitekerereze yawe urwego biriho. Dufata urugero twovuga ngo niba dufata par exemple kuri kariya kantu kakanyamukwego, niba avuze ngo Yona yamize ifi, ndakabanga ifi yamize Yona. Mu mitekerereze yanjye numva ko kujya twabaga Sunday school hari urugero umuntu abariho, uzi yuko hari ibintu bimwe tutaza twumvira mu ikanisa, rimwe na rimwe kumva akagero gatoya gusa kakakumotiva kumenya icyo kintu kuruta uko wocumva mu miga no mu kindi kintu. Nibyo navuze, niba ari umwana muto uhawe ureba kanyamukwego ko kariya kantu yakoze, umwana muto ashobora kugira yes akaba mama Yona, akaba influence yo kumenya Yona byagenze bite. Ariko underline kuri ako kantu nembera yuko Bibiliya n'ibijanye na Bibiliya bigomba gukoreshwa mu buryo bwiza bwigisha butari uburyo bya Bibiliya. Ndatanga urugero, niba dushobora kuvuga ngo urugero wenda dushobora kuvuga ngo tugakoresha uriya murongo uvuga mutanga ngo mbere na mbere Imana yaremye ibindi bintu ibona ko bidahagije, iravuga ngo reka muremere urubavu ariho muri Edeni, imuremera umufasha umukwe kugira ngo azomufashe. Shobora gukoresha iyo verse nerekana yuko umugore ari umuntu w'agaciro nkavyerekana, ariko muri bwa buryo kugira ngo bifashe umuntu niba ari umuntu mukuru urwo ico naco ni ikindi kintu ugomba kumva, kubera ko niba dutanga message ugerageza kwitanga mu buryo bwose Imana yayigutamitsemo cyangwa se aho umuntu mukuru yumve. Rimwe na rimwe mu buzima dukenera ikintu gifite fact. Nshobora kuvuga ngo gutya ngo gukunda umugore ba mama bagomba kubaho abashiki bacu mu gihe wamushatse niki wamugejeje mu rugo, ariko nanone tukibutsa n'abantu yuko nubwo tuba pasteur ariko kugena ubutumwa cyangwa se gukoresha Bibiliya sinemera yuko bisaba ngo kuba arabyige ngo hari abantu runaka. Twese ni devoir yacu, ariko ugakoresha Bibiliya mu buryo bwiza. Urumva niba nkoresheje uwo murongo tuhadukina, niba nashwanye n'umupanga cyangwa se na madamu, no kugaragaza yuko nubwo dukoresheje uwo murongo kugira ngo tugaragaze icyo dusabwa devoir yuko umugore ari umuntu w'agaciro. Urumva tubikoresheje mu buryo bwubaka uburyo bwiza, ariko sinoja gukoresha Bibiliya mu kintu kitari fatikable cyangwa se kidatanga message nziza. Nanje nk'umukristo wari wese ntago nagikora, ariko mugenzi neza ko ngiye gukoresha uwo murongo ahantu hakwiriye ndebo yo kukoresha, kubera ko iyi ni comedy bro, ni comedy niko bazavuga, ariko ku ruhande rumwe ni sanamitima. Dufite ubuhamya bwinshi bw'ibintu twagiye dukina bigahindura ingo nyinshi, abantu bakiyunga niki rero umuntu societe nta kintu na kimwe uzokora mu isi ya none cyangwa se isi tubamo ngo unyurwe ushimwe n'abantu bose. We kora ikintu wumva ugomba gukora, ariko utobuza n'umuntu. Ariko ku giti canje nemera yuko Bibiliya igomba gukoreshwa mu kintu kizima kitari ikintu nyine c'amafuti. Hari ukuntu ushobora gukoresha imirongo, hari nk'ibintu bimwe umuntu azaje gukoresha ukabona mu by'ukuri ntago byari bikwiye, ariko ngurwo rugero ngo hayi niba tuyikoresha mu kintu ciza cubaka kugira ngo dutange message ihindura abantu, ishishikariza abantu ibintu bizima, niko nje byumva ku giti canje. Reba nk'akariya kantu mperutse gukora kavuga hejuru, abapasiteri bo bazatwigisha akavuga ngo gusambana n'icaha suko, ariko ntituzi hari abantu batazi ingaruka y'ico caha. Ejo bundi naraye nk'inyakantu bamfata mu nzu y'umuntu ndumuyobozi, bansanga umwo nyine nyine nari nje mu mahombi muri iyo nzu. Urumva noneho ari ahantu tuzokomereza banerekana yuko nshobora guhagarikwa
kuko hari abantu benshi bazi yuko abapasiteri bakora icaha batobahagarika. Ni ukuvuga ngo ibi bintu dukora muzi ukuri ntabwo ari ibintu by'imikino, tubikora nyine dusa nkaho ari nk'imikino twadukora, ariko kandi ni nka mu rusengero ntibaza bazana ibintu bagenda berekana, bakerekana ikintu ku kindi bakavuga ngo iki ngiki cyogenda guki. Twebwe twabonye uwo mwanya wo w'ama materiel didactique, urumva. Niyo mpamvu ibyo dukora jewe simbifata nkaho ari umukino, si imikino. Twebwe jewe nifata nkaho ndi umuyumbe, ngenda nigisha kugira ngo abantu bagende baci. Nubwo no bitangizanya ari ibintu byo gusetsa, ariko kandi harimo ikigwa kimwe runaka nimba nshaka kugeza ngo ngeze ku muntu. Ariko ntabwo nshobora gufata Bibiliya nkayisoma neza, ngasoma ikintu iverse imwe muri Bibiliya, ariko kandi hari ikintu nshaka, nubwo nushaka kugira ngo mbanze ncaha, ariko nshaka kugira ngo nigishe umuntu. Abantu baje mu rusengero kibaza bajana Bibiliya, si abantu baba bagiye kubwirizwa. Ahantu hariho hose tuboneye okaziyo yo kugira ngo tubwirize abantu batwumve, tugomba gukoresha Bibiliya. Mwe bande? Twebwe Cyato yavuze ko hari ababishinzwe buri muntu wese uri hano ku isi. hari ababisigiwe, I mean. Twese twarabisigiwe. Nubwo uvuga ngo nukuri jewe mu Baturika hari ikintu baza bita ngo ni isakramenta, bita ngo ni confirmation. Kurumva iriya confirmation nuko kukubwira ngo turagukomeje ahantu ahariho hose ugende utange ubutumwa bw'Imana. Urumva nukuvuga ngo mfite inshingano zo kubwiriza jewe, nubwo ngo uzugira ngo gusigwa, urabona kuri gusa bazababibiza gusa akababwira ngo turababatije, baba bagukuye mu kindi baba bagukuye mu yindi si bakakugira kunganira rusako. Reka no ndatangaye umuntu wese afite droit. Reka mbunganira nunganira wa hari ukuntu twese Imana iryo jambo ryawe Abdedo Marira arangize hanyuma hari ukuntu dusa nkaho batuvuga ngo babagenewe ibintu. Ese mu ikanisa ho ntabwo ari cyo nshaka kumvikanisha yuko iyo ikintu kiriho kirakoreshwa, ahubwo ikibazo cakabaye uburyo ukoreshwa mu cyo kintu. Ntabwo banga ngo Bibiliya ngo yagenewe gukoresha ibintu muri, kuko muri Bible ntahantu bavuga ngo abapasiteri cyangwa kubera ko abapasiteri bataza bayiguma. Ndangize rusa ngo niyo ugomba gukoresha ikintu, ahubwo ugikoresha mu buhe buryo. Iyo turi mu ikanisa nta pasiteri uzubwiriza kuri business cyangwa avuga ku bindi bintu, tazavuga kuri Bible cyane. Nabo so tugende tuba blaming, tuvuge ngo nabo ngo yagengo yashishikarije abantu gukora ngo cyangwa yashishikarije abantu kubana neza. Aho twovuga se niba ari ibya Bibiliya kubana neza nawe yoba bigiyemo atari ibyo. Rero ico kintu muri kucitiranya, ahubwo uburyo ukoresha mu Bibiliya ni ubuhe, ni uburyo bwigisha cyane ukwipfobya. Mwibuke ko ahantu turi kuvuga n'uburyo Bibiliya ikoreshwamo, kandi twasobanuye neza ko igomba gukoreshwa mu buryo bwiza. Ahubwo se hari uburyo bubi yakoreshejwemo, mwe mufite urugero mwatanga akaba ari bwo kugira ngo dusobanure neza ku buryo muvuga ngo ntago ari byo ngo yagenewe gukoreshwa aba ngo kuyikoresha kubera abo yaremye, kandi ijambo ry'Imana ryaremeye buri muntu tudatayanakisha. Kubera iki twemerewe kugira ngo tugure za Bibiliya? Soko nguko iyo umuntu afite Bibiliya habe no mu nzu mu wawe, tureke no kuvuga ngo mu rusengero hazabigiye kimwe, tuvuge ku mufano umugore akagira nk'akantu kamwe katari keza, wamara ukamubwira ngo mva nkwereke, tubona kino kintu ukoze muri Bibiliya haravuga ngo uzogire gucugire guke wewe mugore. Urumva wataye inshingano zawe kandi ukoresheje Bibiliya, urayifite mu rugo mu wawe. Ahubwo umukristo udafite Bibiliya ni cyabaguhe n'urugero rwaho ikoresheje nabi. Umuntu wese ufite ubwenge uwabatijwe nuko mwebwe mutagira ikintu bazabita ngo ni confirmation nyine iriya ntuze yo kubakomeza. Ni ukuvuga ngo umuntu wese agomba kubwiriza. Twese turi
mu murima w'Imana turimo kwibanda cyane kuri Bible ariko nanone kuko nguko waravuze ngo dutanga urugero none se twakubonye urimo kubyina igisimba muri comedy ugakubita ruga zarabaye yikubite ntacyo bitwaye habe na hano no yikubita taruga wakubise taruga nakubise ni indirimbo irimo ruga ico nakoze narabyinnye habe nubwo wokubita ruga uziruga twebwe zaruga reka nkubwize ukuri kw'Imana hari zaruga zimwe abantu zidafite amana nk'izi ngize ngo za paratatakataka habe niyo noba narayikubise tari siriyo ufite igipimo se cyuko yari icafuye hari igihe yoba ari umupange ruga bazavuga ngo hari rugo zibiri kandi Imana ukari ifishi uzi ko hari ruga kandi yari wari muri comedy ibintu bigahinduka ese comedy niki waho usanga comedy ari nk'igisasu cyangwa ari igipepo comedy ni isanamitima turabage na butumwa ariko buri uzi ko comedy ni twebwe bantu tuzadutanga ubutumwa ukagera kure turi sans frontières hari comedy imwe nakoze sinyivuga kugira ngo ataza kuzumva nashaka ceceke kuko hari comedy imwe nigeze gukora ngo mara umuntu umwe arampamagara ngo mane ngo ntimukaza mwinjirira ngo ubuzima bw'abantu ngo mubanze mumenye ubwanyu twavuganye sinarizi n'ubwo buzima bwiwe ibyabaye sinarizi igiye kuba ariko nezezwa n'ukuntu ntushe ku buzima bw'umuntu ntazi ukuntu byagenze donc wamutamitse ikintu kiyakibiwe ni ukuvuga ngo nara ikintu twokubwira wa Paul cyane hari n'undi wowe uri mu kajembwe byakozeho niki niko biza bimera kubera ko rusanga kunganire data ibintu tuzadukina n'ibintu tuzadukora si biba bivuye muri cabbage cyangwa bivuye mu kabucu ni ibintu biri mu bantu mu buzima busanzwe niba dukinye ngo nakubise umupanga cyangwa se namubwiye nabi birahari mu ngo ahubwo tubikora kugira ngo wowe ubikora nkuko yamye akubwira ngo attention yo kumenaga n'ijisho kuko ibyo wakoze n'ibyo azakora no kugira ngo ibyo bintu bihinduke ntago dukina ibivuye ahandi hantu ni isanamitima reka ngohereze urugero rumwe hari filime imwe twigeze dukora ku buzima bw'abana b'abapangayi tugaragaza umwana umwe ari umupangayi mu rugo ahantu akazafatwa ukuntu kutari kwiza kandi ibyo bintu birahari muri societe yacu aho wova ku isi akagera nta gihugu nta bwoko butagira umupangayi tugaragaza yuko umwana ugasanga hari ukuntu adafatwa neza hari ibyo abona urwo ni urugero rumwe rw'umwana iwe ntagira ihuzo yo ugasanga rimwe na rimwe ico kintu turagikina tiwumva ko byari muri ibi dukora hanyuma habamo umwana umwe arampamagara arambwira ngo ibi bintu jewe hari ahantu napanze navuye iwacu ruguru nje gusoma mbeho amayisha meza ariko nabayeho ubuzima butari bwiza kuruta ubwo narindi iwacu ngo nje umushasha ntunzoba neza sinajaga ku masomo nk'abandi huzu navanye ruguru l'avion ndani Osaka yosa nibyo ngibyo ariko barebye bagiye kurya ari ninjoro muri saro bareba iyo filime ngo bayirebe nyamama girikiniga turi kararira ngo arire kubera ko yarawe bwa buzima dukina bw'umu buzima busanzwe bw'abantu ararira kurya biramunanira kubera ko byamukoze kubera ko nibyo biri kuba mu buzima bwe yamaje mu gihumba waje mu gihumba utwana agati mushenge ugatari urabizi ko ryo umurezi y'abana n'abana niwe biyumvamo kuruta cyane nabo ntibama barya ati mushenge ko atari na 23 waje mu cumba babandi ba nyirurugo bapanze nabo atega twakoze ishano babire none haragenda mu gitondo nabo bamananirwa kurya baragenda baryama mu gitondo kubera ko ico kintu barabyuka barara binegura we n'umugore mu gitondo basaba imbabazi bamwaka imbabazi bamujana ku masomo bamugurira amahuzo n'ibindi bintu urumva ubasha bw'ibyo ngo ni mwana muvuga ngo ni comedy ni ngaho pasiteri natubwire zambe kwamaba nukora ikintu dukwiye kwirata usibye Kristo n'umusaraba kandi Kristo muzomuremereza muzomufata ukuntu kurumva ngaho banzorangiza ndaje nkubwire no kuvuga ngo narimvuze nta kintu dushobora kwirata kitari Kristo kandi ibyo abagabo bavuga sa amafuta ku ruhande rwabo harimo ibyiza n'ibibi asante
icyo na nenze cyambere tubona hwema kunenga ni Bibiliya ahantu igomba kuza ni hamwe igomba kuza ahantu mufite muri gushutinga filime isaba ko muvuga amakuru y'ukuri. Asante. Komeza. Cyo kurantegera igasaba ko muvuga amakuru y'ukuri. Mugasoma muri Bibiliya uko byanditse akaba ari nako bivuga. Aho ngaho ubutanze ubutumwa. Ariko abana nabo simbaseka. Abantu n'abantu benshi bamaze kwa committee. Kandi ndibaza ngo birure biyandikishe mu babo. Urumva? Urimo kumva nk'umupasiteri ukumva ibintu bayavuga. Uyu nguyu tumataje kwirura muri timu z'abandi. Mukore committee. Cyo ni ikindi kibazo ariko Bibiliya iyo ntigo kuri nje ntibazo nayibo mu maboko yanje usibye kwisomera mu nzu ntibazo yibona cyo ni emo bibogobogo ikigira kandi mu komite jewe njana Bibiliya mu kanisa gake kweli impamvu yanje imwe hariya nta mwanya afite wo gusoma Bibiliya hariya naje mu materaniro yejejwe sibyo twishime twumva ijambo ry'Imana tutahe Bibiliya niyo gusoma ni jenyine kayisomana n'umugore kayisoma ni jenyine kayisomana n'umugore kayisomana ni jenyine kurumva ariko kandi comedy ni nziza ifite ubutumwa bwiza inzira zose comedy irabwiriza iyo wayihaye gahunda ariko Bibiliya si kintu cyokogwa nahubwe ngo Bibiliya gusize imivuga ngo hunga umujinya w'Imana hunga umujinya w'Imana hunga umujinya w'Imana hunga umujinya w'Imana ma verse yose urumva warangiza ugakina aho ni hari tazari agomba kuba hari tazari uyu nguyu wenyine narimvuze ko yabatije mu mazi make no sinamenya imbaraga yazanye iyo shaka gupotora n'uwabo kubera ko bariya bagabo b'abafarisayo Imana ntiturebera mu mazi menshi abafarisayo urumva sha barasomaga cyane bagasubira bagasoma noneho bakongera bagasoma bagahura n'abantu b'abakirisitu basomye bikariko barabifata babishira mu ngiro urumva noneho bagira ngo bavugane babagabo bari intyoza cyane abafarisayo bakaba botsinda abakristo noneho umuntu ufite icyo yamenye azamayikura akamayiruka urumva ufite icyo yamenye azayikuramo akiruka ni ukuvuga ngo uyu ntigeze ahunga niyo mpamvu yagiye afatwa n'imishari imwe ariko ndatabaye comedy irabwiriza ndatabaye aracari kwekwe ikanakiza turamwibutsa hantu yakoresheje igitabo turi kumwe hano turi kumwe turakwibutsa noneho comedy irabwiriza yamara kubwiriza oye bama banyibutsa hano tukwibutse ukire hagati ngaho nibutse akantu reka uyu muhungu ahantu babongo akantu yakoze aravuga ngo Bibiliya iravuga ngo ku mugongo w'ibumbafu hazohora inkoni gusa si birakoresheje se hariya nakubwiye ngo Bibiliya ni ngombwa gukoreshwa umujinya w'Imana itonde nababwiye ngo Bibiliya ni ngombwa gukoreshwa sibyo mu gihe kiri nyaco mu makuru y'ukuri uriya mugongo w'ibumbafu uzohora inkoni muri Bibiliya haba umugongo w'ibumbafu natubwire muri Bibiliya tuhavuga ngo umupfapfa si ibumbafu Bibiliya iravuga ngo Bibiliya ni hari umupfapfa n'ibumbafu wewe iyo witonda reka kugira vugane n'uwanyu zino Bibiliya oya umupfapfa mu Giswahili ni umupfapfa mu Giswahili aya si ibumbafu kandi ni Giswahili hariho Bibiliya intagatifu ni Giswahili mu Kinyamurenge mu Kinyamurenge ni ukuvuga ngo ni ikigoryi
ngo yukeri yanahunza ahubwo yagiye mu kindi gihugu komeza da tugende sinakubwiye ibi ni ukuvuga ngo ibyo nari nshoreye nari nkubwiye ngo ririya jambo riba muri bibiliya simbesha kubera ko namaze kukubwira ngo nzi mfite uwo namenye simpa imenya umutume neza ahantu wanditse ariko bagumye gusoma baharuha bakahagera uvuze ngo umugongo w'ibumbafu si arakantu nibagiweho gato simenye nimba ari ibitugu cyangwa nimba ari umugongo ayo majambo abiri uko bibiri yakoresha no oyaye ndumvangira hakaba bibiliya ntagatifu bibiliya ijambo ry'Imana na bibiliya yera noneho ni ikirundi uko izo bibiliya mvuze hari iza yamivuga uko navuze hari iza yamivuga uko navuze ariko simpa yemenya neza nimba ari abaye bakajya mukorego ngo simbizi neza ngo ariko habayeho kumirana oya njewe siko jewe nuko ntamenya umutume kandi kwibagiga umutume si icyaha siko cyo kumugongo w'ibumbafu hora gusa icyo nzi ko nuko bibiliya hari ahantu bivuga neza ataho bitandiye n'iza akajya mukorego uzi uwo mutume cyangwa se bibiliya yose azandike muri comment ambwire nguriya musore arabeshe si mwabibonye kuva kera hari comment mwari mwabona inyomoza hariyo mwigeze mubona ibo baba bashaka no guseka kandi baba banakeneye ngo bumve nako kantu njyewe nakubwiye ko bibiri ikoreshwa mu gihe nyacyo mu makuru y'ukuri aho natwe tabwo muri comedy siko si muri comedy nayikoreshe muri comedy aho ariko sinayigize comedy oye garuka nimba wantegereye nababwiye ngo bibiri igomba gukora mu gihe nyacyo kandi igakoreshwa mu kuri siko natwe ntitwabihakanye ariko vuga ahantu itakoreshejwe mu simba vuga kubera umutekano waje ndakuzi turi umugabo utiye uyu nguyu niwe negereye ni nawe nshoboye mu gihe avuze ngo Imana ngo ibona ko ngo atari byiza sibyo imuremera umufasha oya ye ngo imuremera umupanga undi abakoze ibitanga ugira inzika ako kandi wakagumanye ahubwo kandi bibiliya nayo iravuga ngo tugomba kugira inzika nashatse ngo mbere kukuri iyo uvuze ngo Imana ibona ko atari byiza ngo Adamu kwaba wenyine imuremera umupanga umufasha ugomba kumubaka imbabaza tamupanga yaje ukabwira Imana yatanga umupanga abantu nibo biremeye impanga ariko kandi ugiye gusoma neza hari ahantu Imana yavuze yuko ngo hari marayika ngo uzoza ngo afite ngo imbugita muri bibiliya hari ahantu ivuga bizaza ngo ifite imbugita nababwiye ngo bibiri ziguma kuvuga ngo hunga umujinya aho umupanga hari igihe iwe mu kirundi bavuga yuko imbugita ari umupanga nuko hazozamo inkota marayika ufite inkota ngo azaze gusogota ayo majambo bivuga niko na bibiri zaje kandi zo sogota igarura sizo zisogota irekerayo ibongere ntugabanye uyiwe karongera kanagabanye ibo ari kwarakina ariko singupana uri mu mazi make noneho kubera izo mpamvu nimba ndi mu mazi make ariko simbe mu mazi abiri icyo ngicyo yamunemerera ngo tukiveho ariko gusa comedy bibiliya muri comedy ntaco bitwaye gukoreshwa mu gihe nyacyo kandi gakoreshwa mu turi kumwe nimba mbwiye umugore ngo uza utaha kare reka ndahakubwira tuzusoma na bibiliya ukabwira umugore ngo bibiliya zivuga ngo umugore sibyo yubaha umugabo nawe wa mugabo we ukunda umugore wawe aho hantu mba ntanze ubutumwa bukomeye kandi ni muri comedy kuko ha ku ruhande mba nasekeje umuntu kugira ngo mushire muri mood numuze kumubwira ibintu suko twavuze ariko ni ngombwa kurikoresha mu kuri no mu gihe nyaco nari mvuze ngo muri isi ya none ari moderne hari ibintu bimwe na bimwe sinzi niba ari
amageneration rimwe na rimwe abantu bakuze mu byo twavuze bivana n'imyemerere y'umuntu ariko hari abantu rimwe na rimwe mfite nk'urugero reka ngohereze nk'urugero nanje byigeze kumbaho hari umwana umwe twiganaga ku masomo ico gihe ninjaro kuriye protesta ku masomo ico gihe bageza bamwa bakamera nabi bakagira iki kumwegera bikakugora none ndavuga ngo reka mujyane mugurire ariko mujyanye atari ukuvuga ngo nanje tujanye ngiye kumwe namujanye nka Pawulo oya namujanye nka Dibo siko Pawulo ibya Pawulo ntabyo ndabizi ndamufata turagenda kuko narinzi neza ko nizo ntege nkeze ndabata ibyo byose nanje kugira ngo mufatishe reka mubwire kurya hari ikintu kimwe dufata urugero niba uyu muntu runaka dufate amaze gusinda yarabakikumvishije nari ntararangiza data numvisega inzoga ngo yarashitse ku meza yarabona habonye isindiwe iwe yageze asindishwa n'amakazi atatu kandi namugurisha uparime kurumva yuko yari akiri wese ngo kumenamo nk'agatonyanga k'umutemeri noneho turagenda ndamugeza nja kumwicaza akananira ndavuga ati kurya ni nka ukeneye nk'imbeba uzitega nk'urujanga ndamushana turicara babaye mu buzima bw'imbeba mu by'ukuri ako kantu si sawa cyane ako kandi atanditsemo ako kantu si sawa cyane Imana ikubabare nanje arakubabariye noneho habe nawe wavuga ngo mwarabanye imbeba se ntizazibana n'abantu ko murancaga mu ijambo komeza data naje narakaye kuko noneho ndamujana turicara mugurira icupa rimwe ibicyato yaravuze sinari kumugurira yigize tuma sinari kumwemera kubera ko hari ico namushakagaho ndamugura ni nko kumuretesha icupa rimwe bariterekaho ndamubwira ati byagenze gutya ndamubwira ati iri foke guhinduka yego ubuzima urimo urumva yuko ari ibintu biri sawa ndaciriye n'urubanza bazimwa babaziguriye ariko hari igihe ziza zituma udekona ugakora bitari ngombwa ndarimugurira ararimwa noneho nguma kumufatirana muri iyo nyota ndamubwira ati reka mbanze ndangize ndakugurira irindi mutegera kuri rya rimwe ndamubwira ikintu nshima n'Imana nuko namuguriye rya rimwe mu gihe cyarimwe hanyumva Imana imukoreramo umwuka w'Imana aratibuka arahinduka n'ubu ngubu ni umu evangeliste kuruta urwego ndiho kandi ico kintu ndagishima Imana nemera yuko rimwe na rimwe ushobora kubikora mu buryo bwiza atari ukuvuga ngo kuko nducato yaravuze ngo umushiraho agahayo nti wumugura nk'indaya nk'ugiye kugira ibyo ukora ahubwo ni nukugira ngo umuzane uca muri za nzira ze ukamukururaga ni nko kumweko ukamuzana kugira ngo ubone uko umutamika Yesu kandi ibyo bintu ndashima n'Imana yuko n'inshuti yanjye ngiye kumuvuga ariko si byo cyane ko Yesu yamugiriye neza iki kiganiro nje ndumva gikeneye part 2 ariko nawe niba ubyifuza bitwandikira hano muri comment kugira ngo tuzongere dutumire abantu bavandimwe ibyo ari byose iyi subject yari nini cyane ku buryo turayicikije bikomeye cyane twagombye kwifatiraho nk'ibindi biganiro nk'abingahe byibuze ariko nanone reka dusoreze ahangaha hanyuma dushimire bagenzi banje twabanye muri kino kiganiro mwagize neza cyane kwitaba kuri TV1 and radio kugira ngo tubashe kuganira tubashe kungurana inama nababyumvise uburyo butandukanye nabo barashobora gutanga inama zabo hariya ndetse n'uwifuza ikiganiro kubyo bakoze nawe twamwakira rwose icyo tugamije ni ikintu kugira ngo societe ibashe gusobanukirwa reka mbasabe mu ijambo rimwe musezera abari babakurikira mwakoze cyane kudukurikira takindi bije kumuhanyi mwasanga ibikorwa byacu muzaba mudushikiye wereka kureke ni microphone wibagiwe nawe muzo kuri abafana bacu turabakunda kandi mbahaye salute yo kubabwira ko tunabemera mugende mukore subscribe mukurikirane bino bintu tuzadukora hose hano ari kuri II ari ku Muhanyi ari kuri Save Murenge nawe ivugire Papa Legend nuko niturangiza mudufashe mu byukuri
kuzoza mudukurikirana kugira ngo tubahereze ibiturimwo namiga mu by'ukuri turabayumbe turashaka kugira ngo tubaheze ibintu bimeze neza nyine kandi muza munahinduka nyine muhinduke ku muntu uzotuma dutangira ikiganiro muri abayumbe turabayumbe ndakurahiriye ndatabaye mpise mbona ibintu birebire ari kubita kuvuga kuri iki turabayumbe ndakurahiriye ndasaba yes mbere na mbere no gushimira IITV kuri uyu mwanya mwaduhaye kugira ngo tuganire n'abakunzi tunaboneraho ifasi yo kubashimira kuri support yanyu ku byo mudukorera tutabafite ndacu twokora abantu ba mbere tubashimira kuva yaba umuhanyi Sefu Mulenge na Papa Legend abantu nibo zose kurya Imana yaguhaye abantu aba ari umugisha hanyuma nibi twaye turimo n'ibiganiro n'ibitekerezo bidakuraho icundi cy'umuntu hari inyunganizi cyangwa igitekerezo muri comment ubuzima no kwigishanya zawo ngo nta muntu umwe wigira inama so nibyo ngibyo kubashishikariza natwe kuri Papa Legend dufite no movie cyangwa se filime nshasha yitwa Republique de Kankoto abantu bagende bayirebe hanyuma Imana igomeze kubagirira neza turabakunda cyane Republique de Kankoto reka tubashimire hanyuma tubifurize amahoro aho muherere mwebwe mwese mukomeze mugira amahoro Nyagasani mugubwe neza abafite ibibazo bikemuke mukomeze mugira amahoro ya Nyagasani.